USA justiitsministeeriumi laupäeval avaldatud 3 miljoni dokumendi seas on meie naaberriike mainitud sadu kordi, millest selgub üks tõsiasi. Investori ja seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein tundis Lätis ja Leedus mitmeid modelle ja modelliagentuure. Failid ulatuvad tagasi 2001. aastasse, kuid enamus Lätit puudutav sisu on 2007. aasta ümber, ehk perioodil, mil Riia oli populaarne seksturismi sihtkoht. Epstein käis väidetavalt Riias, sellele viitavad nii lennupiletid kui hotellibroneeringud. Protams, ka tā teikt Epsteina lokam iecienītākā bijusi tepat starp Doma un pils laukuma esošā Grand Palace Hotel. Läti TV3 andmeil puudutab üks kiri tuntud modelliagentuuri Natali juhti Erik Smeisantsit. Tema kinnitusel on Läti võimud varemgi uurinud Epsteiniga seotust, kuid midagi ei leitud. Neviens jau nepiesakās. Es tur meklēju meitenes tur, lai sūtītu uz Epsteina salu. No visa tā ir tikai 2 gadījumi, kas izrādījās, ka tie cilvēki pazīst Epsteinu. No tiem 100, ar ko es satikos. Neviena meitene nav ne sūtīta, ne aizbraukusi. Tas ir svarīgi. Justiitsministeerium kutsus ka avalikust jagama informatsiooni ja rõhutas, et väärkohtlemise ja seksuaalse ärakasutamise puhul on kuriteo aegumine seaduse mõistes vähemalt 20 aastat. Minister kaalub veelgi pikemat ajaperioodi. Šobrīd mēs kā sabiedrība arī tik tiešām redzam, cik daudz Latvija ir bijusi iesaistīta. Man tas mammai bija šoks. Es visu šīs brīvdienas arī pētīju šos failus, un tā skaitā arī kriminālu likumu, un kā jau es teicu, es jau iepriekš nākus ar priekšlikumu, ka šie noilgumi ir jāpaildzina. Bieži vien bērni pārdzīvojot bērnībā šādas svērīgas traumas, to noslēdz savā atmiņā un atceras varbūt vēl jau ilgākā, vēlākā pieaugšā vecumā. Ometigi on avalikuks tulnud info niivõrd oluline, et seda arutasid eile presidendi juures õiguskaitsejuhid. Eeluurimine on igal juhul vajalik. Apkopot, kādu vispār informāciju ir pieejama, kāda ir saistība ar Latviju, arī pārliecināties, ka notikumi ir seni un iespējams, ka kāds no šiem notikumiem jau ir iepriekš kādā izmeklēšanā vērtēts. Tā daudzpusīga pārbaude, kur arī prokurors izdarīs secinājums, kāds tad ir tas nākamais solis. Vai tur ir sākams krimināla process un veicam izmeklēšanu par vienu vai vairākiem gadījumiem. Kui Läti alles hindab, kuidas edasi, siis Leedu peaprokuratuur teatas täna, et põhjalikumaks hindamiseks on vaja läbi viia kohtueelne uurimine, mida juhib Panevežise ringkonnaprokuratuur. Ka Leedus palutakse ohvritel võtta ühendust õiguskaitseorganitega. Leedu prokuratuur ei välista ka kontakti USA justiitsministeeriumiga. Kirjavahetuses Epsteiniga paluvad paljud Leedu tantsijad, muusikud, modellid endale või teistele raha. Üheks selliseks on ka balletitantsija Simona Petreike, kes näiteks kirjutas 2018. aastal Epsteinile nii: "Olen valmis igal ajal tulema, kui Jeffrey tahab." Leedu TV3 kolleegid toovad välja, et Simona Petreike nimi oli ka Epsteini $3 miljoni väärtusega testamendis. Simona on abielus tuntud meelelahutusärimehe Valdas Petreikisega, kellele naine küsis Jeffreylt ka abi äri üleval hoidmiseks. Valdas Petreikis ei tahtnud alguses kommenteerida, kuid teatas nüüd, et loobub üldse ürituste korraldamisest. Mees kinnitas, et ei olnud Epsteini tegevusest teadlik ega ole ka ise seotud ühegi ebaseadusliku tegevusega. Leedu naaberriik Poola otsustas aga ise aktiivne olla ja pani kokku analüüsi meeskonna, et selgitada võimalikke kokkupuutepunkte. Coraz więcej i komentatorów, i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, że była to przygotowana operacja rosyjskiego KGB. Kreml ei ole Epsteini juhtumit kommenteerinud. Küll on teada, et Epstein proovis kohtuda Kremli režiimi juhi Vladimir Putiniga, kuid seni on teadmata, kas nad ka kohtusid. Nie muszę Państwu mówić o tym, jak poważne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego ma ta ewentualność coraz bardziej prawdopodobna, że rosyjskie służby współorganizowały ten proceder, co może oznaczać tylko jedną rzecz, że dysponują także materiałami kompromitującymi wielu aktywnych do dzisiaj przywódców. Vihjatud on USA presidendile Donald Trumpile ja ekspresidendile Bill Clintonile. Sajandi vahetusel Ühendriike juhtinud Clinton kasutas korduvalt Epsteini lennukit, kuid ei külastanud saart. Pika põiklemise järel teatas Bill Clinton koos abikaasa Hillaryga, et annab tunnistusi USA esindajate koja uurimiskomisjonile. Kuna sama nõudmist pole esitatud Trumpile, siis süüdistavad demokraadid vabariiklasi uurimise kasutamist relvana poliitiliste vastaste vastu enne kongressi vahevalimisi.